Kurumjare ISTV News Meng Tabriba Pumpo Taramnoxre Hojahan Badamruba Lobisi Consumers Dispute Redressal Forum ki President Leitabana Forum Singasi Mathau Todre Consumer Singi Case Lising Kaya Lusin Bangamdre Hojapok Sanam Vijari Consumer Singi Masagi Hak Sabchana Fangana Pandamda Manipur Sarkarna Linkat Kiba Consumers Dispute Redressal Commission ki Makada District Sing the Ladiba Consumers Redressals Forum ge President ge Fam Sahi Anirom Hangduna Lakpana District Sing the Ladiba Forum Sing Mathau Todre Maramasina Consumer Kiana Tangalapa case listening Kia Luisin Bangam than a lady. Amaranda Yam Akpamonda Hangduna Ladiba Consumers Dispute Redressal Forum gi President Ohungi from Launava Pangtokiba interviewed the selection committee na recommend Tauduna Sarkada Lankakraba Musing Kanbagi Mota Nauna Mo Consumer Affairs Food and a Public Distribution na President Ohungi from Launanaba notice Amuktorakle. Saliba Chahi Sigi January Tang Kunmathoida Consumers Dispute Redressal Forum gi President Ohum Amasung Nupi member Yauna member Taru Kananaba Consumer Affairs Food and Public Distribution Namatik Saba Musindagi Darkas Kauki Sahi Sigi Jungi Tang Mari the Tokiba Odor Magi Matungina Sangai Pro the Labor Consumers Dispute Redressal State Commission da Jungi Tang Tarukta Commission gi President Oiriba Hana Gawati High Court ki Justice Oiramba Maibam Binoy Kumarna Selection Committee ki Chairman Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Commissioner Madi Law Secretary na member oiduna hairiba phamsing asigi damakta interview pangthoki Forum ki President ki damakta Selection Committee na Gaisamthong Top Director ki Dr. C.S. Narendra Gaisamthong Elangmam Laikai dagi Y. Birmani amadi Singamathak Yumnam Laikai dagi Y. Baskar bu selection tawduna recommend tawraba matungda sarkar da thangatki Makoi ahung ki manungda hana Forum ki President oirambasu yauri Selection Committee na khanba loikraba President ki from ahum asi tha asigi tang tarukta Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Under Secretary Y. Dimbazit Singhana Selection Committee na khanba miyosing adu Chanaroi Haina order Mathoki Numit Adumakada Dimbazis Singana notice Matokona Forum gi Hangduna Ladiba President Ahumgi Fangi Damag July Tang Kun Faugi Manunda Pamba Musing the Marila Navache Sangsing Pisilanaba notice Adu the Pale Amaronda Sarkana Satari Batonga Sibu Consumers Club Manipur and White Abama depend of Fungdoragli State Commission gi President Amayauna recommend Taukraba Musing Sarkana Selection Committee gi Wafam Sanadoi Haikiba Asina Takpadi Forum gi Tabak Torum Sing the Angamatosing me Naronda Hapsin Bagi Tabak Satagadorobra Haibagi Sing Nabalade Hari Consumers Singi Hagmapung Fana Fanganabatic Saba Musing Bu Forum gi President Oheningi Pharmacy Damakta Razniti ki Kudong Saba Lahuning de Haina Consumer Club Manipurna Kangalagli ISTV News Gidamakta Cameraman Ranjan Galoina Paudum Zariba Sunil Kumar ISTV News Info Miyamna Matamsana Heart Kilaina Lying Horabadi Heart Attack Tagi Kanbangangani Hana Kolkata ge Medica Super Specialty Hospital ge Interventional Cardiologist Dr. Arvind Kumar na Fangdokre Nasi Siza Hospital ge Auditorium da Pangthopa Paugi Mipamamada Dr. Arvind Kumar na Makatana Thamoida E Puduna Sialiba Singli Punjilakpadagi Heart Attack Togi Sang India da Wangle Manipur da Sumasig Marili Nabamiokia Sahi Mada City Adubu Sokat Pagi Matung Inna Angioplasty Matengna Punjiliba Saruk Sing Adu Sengtok Payare Ngarang Siza Hospital da Mioyama Mai Pakna Angioplasty Sataduna Heart Attack Toromba Yabadagi Kanbangam Hore Tabak Naba Masung Ate Marili Naba Kudam Ulak Pamatamda Miamna Panthadana Cardiologist Sing Tanabiu Selisang Sangdana Angioplasty Matengna Mamalyam Laba Mioyagi Tawai Kanbangangani Atubamatamda Lang Hovana Heart Attack Toduna Sibadagi Kanbangangani Fangdoke Whatever is the cardiac situation, the treatment is available, and we all are trying to make everything available at Shiza Hospital at Manipur. So the treatment is available. That should be the message, and at your doorstep. But second thing, which I think is the most important, is the prevention of heart disease. So regarding prevention of heart disease, I would say that our lifestyle has gone very berserk. Okay, we don't take proper sleep, we don't do proper exercises, we take many fast foods and other things. So we should change our lifestyle, stop smoking, at least exercise 30 minutes a day, take proper sleep, take away from stress and other related factors. And yes, smoking is the most important thing which we should take care of.
Imphal Dimapur Lambigi Maurom Nagaland Lomda kilometer Kungamangarum Setlagaleba Kesamada Narang Numidang Pung Tare Lom Taba Matamda meter Samarom Sang Singing Karpadagi Lambi found a dre. Masina Maramuduna Imphal the Lakadabamadi Imphal the Tongan Bombom Singda Satkadaba Gari Kapanun Lede Kesamagi Manaknak Padaleba Kunja Sing Yaunamari Lanaba authorities Singna excavator season Aduna Lambi Sangtobi Tabak Yamakan Satre. Handakta Pauna Bazargi Pratap Tokis Mayadagi Mapalangi Sankakpa Mui Manga M Sugi Thomi Singna Paduna Purabumatunda Purga Tadropu Yaning de Haina Nasi Manipur Press Club the Sankakpa Singna Nomi Sinta Leptuna Penda Fondokre Hiramasi Mari Lenana All Manipur Barber Association Ge Joint Secretary Papu Thakur na Pongdorpada Samamasung Koi Kakpagi Mamal Association na Lepa Mamalda Setna Pautak Piduna Lakpani Kanagumba Singna Mamal Hena Lawam Labasu Ahanba warning PBU Natraga Association da Pau PBU Association Local Payaba Action Sing Local Kani Matungdadi Hakting Nana Pu Sabi Togdok Tobigano Hana Afil Toke Mina Hajalaga Makoi Mayanga Chalaga May Suna Akoi Haraga May Daftar the Kano May Pure Chere Pesa Sulobi Mobile Sumule Aduga Dukan Sojik Lole Adu Tobigno Pagi Nungaitre Akoi Warling PBO Kun Piba Sampakwa Adum Logoni Ana Surpa Tara Kuikakpa Leire Aduga Kun Piba Su Special Kun Leire Adudi Adum Hanagi Mamadum Ramadamda Chanaragani Hena Lowroy Akoi Loragodi Akoi Warling PBO Akoi Kano complaint Assassin Digi complaint Tobio Assasanda Akoi Moigi Charak Tanditi Nupiangan the Sataba Mute Mina Lepu Amadi Amuba I look to Hybadabiga Luinana, Tongan but Lufgana Silaga, Nasimiam Giba Mipamama Pangtok Tuna, Rally Massacre. Conflict Widow Forum, Self Support Group, Women's Empowerment for Justice, Village Women's Coordinating Committee, Women's Welfare Association, United Club Development Platform Amadi. Kwarman Kaitel Lambi Porpam Pambi Lufna, Puna Sinduna Pangtokiba, Miamgureliadu, Kurai, Laiwang Basangle the Fangtoki. Mipam Duda, Wang and Kibasingna, Sada Siengetable Set Kaya, Muibet Selpasi, Yamna Lebak Tibani. I Napiba Serakpudi, Isona Piba Serakna, Hana Lumna Losi, Habawa from Pondok Nabasuyaki. Makata Namapama Dudagi, Reliema, Lam Tarabamatung, Subam Lekai, Fauduna Laklaga, Ibuema Sumangla, Sangelda, Langtumpam Oiki. Reliadu the Tongan Kolauka, Iba Plekat Caso Sezenaki. Nasipang Tokiba Rally Sigi Matanga Conflict Widow Forum Game Mute Amana Bharat Sarkar Amadi Manipur Sarkar na Nupiangan the Satariba Mute Minayasi Kariamata Tasinadara Lady Basi Kanganabagi Damak Rally Asi Satpani Rally Sida Tongan Ba Warol Yaba Memorandum Amasu Bharat Ki President Prime Minister UPA Ge Chairperson Sonia Gandhi Home Minister Opposition Ge Leader Susma Swaraj Manipur Ge Governor Chief Minister Amadi Home Minister da Pisingani Haike Late the Balara is Asimba, Dumbagi, Nunaitaba, Awabam, Amaraxi, the Sigma crime, Mam, Siki Awaba, Amasum, my own, Awabam, Awabam, Luinera, Tukimatiwaba, the Sigi, Awaba, sincere, the Naba, government, Gimanakum, say, you never turn about Lao, Navana, Aquimam, Sinzaba Haidar. Sana Konung Manipur Sarkana Loksingani Haiba Pirepu Yaning the Pongdoktuna Tongan Lufkana Satar Pakongzang Nasigatana Numit Kungamatwini Sukre Nasilangol Ning Togal Luptingi Tomi Singna Kongjang Sinsenki Kongjang Asida Saru Yaribimana Fangdorpada Ibudo Haktagi Labasana Konungbu Sarkana Loksingani Haibasi Suknya Yarwe Masi Kanabahonabada Manipur Miam Galoina Akan Kongjang Sangsingani Haike Pai to Haktagi Lairabama Pamse Ibudo Pakang Bugi Jaga in a lady by Inington and Lady Pamjo Lausan Gani Hibasi, a quick pudding on a yam yanning de Masida, Mapamasu, Kanana, Lebak, Kimiamna, Sataraba, Kongjang pudding a quick langoning toe, Towel Lutingi, me, Sing, so don't Saru Yaba Yazagani, Masi Yan and Noite Kalu Kaluraga, Low so when Lausan so palm, they low in a Kali. Point may have Manaraga from the Kongjang, Yadum Junction, and 80 Lepsari. Mantri Pukida Leba Coal Storage Yana Naba Semzilo District Kudimakta Coal Storage Amamam Tamu Haina BJP Gi Kisan Morsagi President T.S. Navasendrana Serol Thadroli Serol Aduda Coal Storage Thamdaba Chief Minister Okram Ibobi Lomi Singi Yeknabani Coal Storage Ningtina Matho Tohan Bahaibasi Lomi Singbu Yokanaba Kongtangne Hiramasida Praja Singh Government Paratambiba Matam Oire Hairi
Joga masung haksel gi matang da numit humni sethagadaba district level awareness program ama ngasidagi uripok lai khulem bida leiba Sri Radha Govinda Yoga Center da DGP Y Jaykumar DC Imphal West ke Radhakanta amadi Center asigi advisor L Gauramani na thoromapu singoina haudokre Taromaduda Joga Masanabu Pamjaba Mui Singsu Saruk Yaki Tawanga Mari Lenana DC Radhakantana Aikoi Muibana Pukninga Haksanga Punna Setmin Nagadabani Joga Habasi Muibada Yamakana Masanani Fangdoki DGP Jaykumarna Muibagi Punsida Hakselamasung Lairi Laisu Habasi Kwaidi Maruoi Kanagumamagi Haksangda Paba Masung Lairi Laisu Haiba Habasi Atopana Munbayaba Posaknate Angang Simbu Masamu Fanatamba Matautai Haike Education another is help. This is everyone the sama. They are the one thing. Karena mana itu mungkin kan sahaja kan basic sahaja mana kan itu tapi tu semua. Aduh human being is like sih kan. Kalau once we are becoming human being, sini human mana tadi competition is a must. Kumalampak bus terminus ke mayok nabada leiba Apex Cooperative Society leiriba mafam asida travel ngakti oba hostel sagane haina loriba government ki firef hongdoktuna mafam asida state asida khundariba proof pumbana phambaya ba kaikhel ama sabiu haibadabida ngasi wakat mifam setakre Kumalampak bus terminus mamangda setakiba wakat mifam aduda Kumalampak ima panthoibi street bandar union gi nupi singsu saru yaki tongan ba placard kya sejinaduna phamkiba wakat mifam aduda saru yaribi ima panthoibi Street Bandar Union ge Joint Secretary Kamala Panmaina Phongdorokpada Singmi Nupa Masa Masung Nupi Masa Singge Hostel Sagani Haina Government na Thorang Toriba se Atopa Mafam da Sabiu Apex Cooperative Society Leriba Mafam Asidi Furup Kudimak Phambaya ba Kaithelloina Semgat Piu Bus Terminus Mamangda Kaithel Sarabadi Masing Yamlaba Imung Kaya Hingnabagi Lambi Piba Ngamgani Phongdoke Sabiwan family to si Apex sila hoy ana sabi ni haraga asida hostel kungani habse koi di pamde hostel sidi mafam matokpada aing ba chibar santi lebam pham da tawbiyo hostel ga keten kungani habse di asuk jinbam pham sida pamde koi di Nambol Police ki OC Prem Sana Kondompopi Mamang Lekai Development Committee ga khusum naduna Ban Mahotsav Torungi Saru Amu Oina Kondompopi area da usara kya thakre ngasigi thoromatu da Nauria Pakhang Lapa Kendrugi MLA RK Anand SDPO Bisnupur Hobson Safam Kondompopi Jila Parisad ki member Surchandra Susaru yaki Hobson na Malemgi Oina Engasagi Khal Karekpa asidagi Mahuksagi Kudong Tiningai Oiba Thodokya Thorokli Masidagi Kannaba Amatangairaba Pambaidi U Thabana Oigini Ngaji thariba u sing lamdamasongi miyamna u sara sing yengsin biba ngakpi sen biba sangi haiki MLA RK Ananna magi kendrigi mafam kayada master plan ama semduna u sara sing thanana thabak paikhalagani sarkar asinasu u sara thabagi thabak kaya paikhatli u thabana ingasagi khal karikpasidagi kanmangamgani haike asi u ahoi mya chingile natural formation leriga uwa seksiga sana seksiga flora ga flora Lain mana sesuatu human civilization itu in propernya ini, apa in harmony ada, pun lagi melodi se, masih ada video berada, kau hingga paksa luar, berusaha hingga agak Ngasi muru bapau amukan napizre Consumers Dispute Redressal Forum ge President Leitabana Forum singasi mathau tawdre Consumer singi case lising kaya loisin bangamdre Hausi ki ISTV ni pau matang lojri meng tabro puno po mukana kunjre